Alhamdulillah, cek kenyang tabu. Pasang kesali huli mulai daerah. Ngantuk apa? Wala aja mata hidung gelo dia. Oh, ya Allah, alhamdulillah. Abu, makin bun kan to pasal buru tang. Wala kan nola. Kakek le dul. Pigel. Iya. Tahu le dul. Tabu cek sakit, nara kenyang gelo. Cik mangkan mungkin aku ke pas tak ngokor. Terus kabeh agi saya kakan. Ya wis kok ki kejeding gelo le dul. Sakit tabu. Illa tu lila barangnya salah. Pasar dia apa tepak ber rokok ni. Lah dia rokok hơi. Sa, Apa dul? rokok ni rokok ya. Cek lagi rokok, agi minta apa? Ya mun tak penta toko tang pas tak terima. Ya larang rokok dul. Cek nyata nyanto. Daging kok saya tahu tak lemet to. Ya lah. Ya esa. Rokok entah ada rokok. Kada sih minta bang tabung. Bayar. Pengaran dia lagi minta rokok ro. Kada di rumah tak rokok. Innal habibal mustafa durofati wa duwafa. Roy, palo de mati. Mikir habis cek bejer di biasa lah be klaim be saya terawih. Telah hapilah tadi cisar. Maki boleh lagi fur kita terawih. Atarawi ya kak tuan, kan ada tero ipal. Terawih ongko. Engki kak tuan. Mau memang kerja bareng. Kulagi cian-cian ben roi ipal kak tuan, ni ser mangkat ke tibi. Cian-cian si demak aja. Atarawi ya kak tuan. Terawih ongko. Engki kak tuan, ya Allah sampai ni cek bila kak. Hilang kau kada. Engki kak tuan, kan mangkat abo bawa jawab berde kak tuan kering peso kemarin deh. Kau kada ya? Allah, engki kak tuan. Dem, mesa saya orang kejeding cak abis dia. Belakin tetedung. Dari di meja abis dia orang kejeding sah. Saya ada tak tulai pengantuk. Tahu dul, tabu cek sakit kok. Salah rokok ki ibu saya kerokok tak ada kada badan. Can kok ki bedelek dul. Berdua badan aja. Loper tu dia malah kau bangun lo colon. Mai kata terawih ya. Emang lah saya lek dul. Parah lah. Tenang-tenang lek dul. Tadi ustad online sini mami. Majilas pakuna abid deki. Astagfirullahaladzim. Mai hut. Dem, mapal cak abid tebal. Pah ngaring ada entek peraben. Tahu pasang setere saya terawih cek sengkan nadi. Apa yang bulan pasan lah barak mari itu ya. Ya mayu, jaga aja terawih. Kencer na banyak. Benseng keseding nyiding ke ceramah na kak tuan boges ruah. Di mai kah? Mayu. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Muslimin muslimat tore berjamaah sholat. Kenceren epon petole kor derajat.
kaangkui sango pagi are kiamat supaya sampeyan selamat dunia akhirat. Allahumma sholli Tat, Ustaz. Ini yang tadi aku mau mending. Mungkin orang kita datang kafe. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa derem masyarakat mata ada sekali. Kalau yang kelopai sih berjadwal terawih. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Muslimin muslimat toreh berjamaah sholat. Kenceran epon petole kor terecer. Kaangku isango pagi arekia. Muslimin muslimat tore berjamaah sholat. Tore tat, ya lah datang kedua. Dia rumah di masyarakat jadi. Jadi siapa gelak ya? Meski datang yang kedua. Pola saya panggil lagi nata. Cocok. Kita coba apa ya? Alhamdulillah. Dia pun serokok mati. Allahu Akbar. Allah Karim. Siapa sih nyuruh ngamat cong? Ki buruk esok sampai apa ringan tetap. Ki puru juga nih. Tanda pengumuman. Keng male orang atrawi takut kelopai. Daya bayi umum aki. Mon seta atrawi malam satya tak oleh hairan. Gila beda Ustaz. Ki suruh umuman apa tak kala kepesandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman. Alah, pengumuman apa? Dulu gede. Seta atrawih malam mangken tak oleh hairan. Pokoknya tak oleh hairan. Sekian, putusan ini tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun dan oleh pihak manapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tulian pan. Dulu kita ke story ya. OTW terawih. Baik. Terawih boleh. Bagi tahu juga kita terawih. Ah, betul ki bejerin nah. Abu mai di kita nyapo sah. Tak nyapo apa? Cak ustad online. Aku nabi dah ji. Tak sekolah bagi ustad online ji ya. Terus ustad online kecang na dia. Ih, lekas saja. Bagi tak teman terawih ngaji ya. Ayo tulian pan. Bade male, cek keburu nah. Tak kalah kesosolan bate. Terawih ya, pelatih ding pengumuman. Pengumuman apa? Abe pengumuman si tak terawih malam setir tahun leharan. Siapa saya pengumuman dia? Tak online. Mari tulian takut tamilo. Dia mau start online lah bade euy. Aje dul menoreng. Kun karo bade info ngaji lah be kelebe sa tarawih. Apaan boleh pas kenjiran bi suku bahasa padang. Ku tak pun paksa sa tarawih. Ya, ku tak aje lah dianji manusia sa. Cakang keburang nyata. Ereken kenjina tarawih tak nyati ya dul. Janjine pangeran di pasti dul. Ken kadang manusan nasi kelopai. Sepasti dia mana terima beden sa. Mun tak terima tak koleh apa ki ya. Terus mun tak terima pas tak tarawih deh ya. Mun tak terima pas tak ibadah deh ya. Pas derem mana si boring saya tak pernah ibadah dul. Mun saya ibadah pas takut tak terima. Saya nggak dul. Engkau ben gak keriau di alam dunia. Ibaratkan ring ngebula. Derem ring ngebula. Apa saya perintah ya kalako. Kan cuman si tunggu jina dul. Apa sih kalako beten dia. Kau tuh ikhlas. De iya. Bagi kita ju. Mah tak terawih ya. Jaya adul.
engkau pasang ke tarawih mun beda pengumuman ngaji aja ya. Deki kapan tarawih? Tangku tak kau tak oleh HR. Tuh, udah mana kan ki burung dibahasin cek nyaman lah. TV na jak sengkah. Ang tulisan Allahumma sholli Tuh Retat, mulai. Ini kan pun lah nambah kedua. Pun boleh, bukti pun lah malam. Oke, mulai pada rampung. Kamat. Kamat. Tore katon sampean besi jadi imam tore. Tuh Retat, Tore sampean katuan tore. ampun cangkolan Tat. Tore katuan tore. Ngirengi Tat. Ngireng nih Ustaz. Ngireng nih. Abah pasang ustad ngirengi payah. Tore tore sampean. Dia ni kesal Ustaz. Oke. Ni ngale jadwal. Oh, oke. Cuma akibat. Aduh jadwal Ustaz Mukmin. Allah karim tamang lo yang keliman begila. Tore. Gini ku udah. Tahu deh umat pegela. Terus nantos teguh sambian tadi. Ngene sak sore tuh, padahal sopo. Jang. Tak apa aja ngejong. Astara lagi siapa Pak? Gimana bila Astara? Ngereng pas mau lah. Jaga. Pra sopo aja. Saya ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Positif tak tarawih ki rasa. Mai ngale bika. Takut temu tuan bogus. Keludul. Apa maki tuan bogus? Tak kira bengal mang lo men gangko arudul. Iya mun kakek. Engkang kok guna kopes bi aju. Ya mun kaki takok tuli mangkat kade. Mun kok tak siksa atau kok kau reng. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malikil Quddus. Tak langsung kan? Apa jam? Tas tahu itu abin ki. Mari lah. Kita doa mancing kan? Dia mancing apa? Saya doit kasat. Oh, doa konot. Kita ada kalau pengen apa nih? Oh, hukumnya sunnah. Tak napa. Oh, tak napa gini. Tak napa. Alhamdulillah Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Tore kudu kada ki. Nyara tat ka ada keburu. Mulai mana? Iki Tak dokon dan lu. empon malam. Iki. Tengah teh. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Tore Ustad gula ka ada pola akhir ngelif ah. Keburu dah mas. Ngelip darah mas. Live TikTok kas Ustad, ku tak sareng sambian, cakanya TikTok lah dente. Oh, ki bijang santai ka diseki. Oke. Iki lo gula lah nyosolah. Oh, oke Ustad, tore gula ki ada ki. Iki tengah teh mas. Oke. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, astagfirullahaladzim.
Beleman juga kan? Iki, Iki, udah tinggal iki. talang, kau nyon pemator kan terus. Iki mas nama. Abdi ini lastari tarawih, kamah air lagi. Astagfirullahaladzim. HR-an mas. Nyaman apa itu HR cong? Tunjangan hari raya. Iku laku mula para atlas sendiri mas. Dia kakek jong. Saya tarawih kan teroleh hairan. Pastandi nian ibadah sekali. Tuh bantuan nak kena setia. Saya kataran deh mas. Gimana beda nih kata ngereng boleh pelai mana? Kita ngate ki. Ki, Subhanallah. Allah. Pas ketina apa mana bisa menikah dat. Orang ibadah benih kan karena ikhlas. Tapi karena beda kemuman gila guys. Dan boleh sampean ada pola ibadah kemuman apa. Jadi nikah ya. Mana bita sepanika. Orang yang tarawih pas sangka. Kan burun tak ikhlas kita. Ki masalah ikhlas, ki bang hidup budi. Yang penting istiqomah nanti. Ada yang kata rawi bro. Sajan kebudi sajan sangka. Jangan tade. Gue tak engkil ya. Dan gue letak ke tak mangki cara. Dan apa turun masyarakat ini keterlalu cakap nggak terawih. Istiqomah. Padahal kulaku ya herat nikah janjina pangeran jelas bernyata. Cuma abeli ke kasih pada manusia. Terkecuali mungkin kita tampak aki langsung ke di atas tebukan atau apa datang angun jirungon dan ini pola karep kapan pola aku repu. Thank you mas pola. Allah. tahu kal deh tidung bayi Roma. Basta tuh memang. Kalian terawih aku runggung lek. Tahu, kau kal tak kabus tak oleng. Ustad online siapa aja Ustad online. Iya mau jujur Ustad online, mau tak jujur Ustad oleng. Tak jujur dah rem deh. Dumangkan, nah cengkok lah terawih, pelan beda pengumuman oleh hairan. Ku tak pasan mari tak oleh apa-apa. Iya mun tak pada iya kaki je tak kira terawih lek. Ada apa mau kia beri pengumuman, munda beda tak oleh apa-apa. Lah terawih tibi. Berarti kaki je saya terawih kan teroleh hairan, benih kena pangeran. Terawih dia setahun sekalian lek. Belum tentu umur kaki je depak boleh ke pasangan. Aduh, makhi malai. Coba tibi tak terawih. Sengkor saya tak terawih tak karo sekalian. Mun kaki saya terawih sekalian. Dan siapa? Pasti lingaki ya. Ku tangkok ban malam setiap terawih. Iya, bagus mulai karongguan dia. Ken takon saya terawih ken karena hairan. Mau mulai ban? Iya, Mayu. Cekro juga ini Roma. Ja esa, mun malah cek pinter, dipin tak terawih. Nah, itu kah mulai itu lah malam. Ayo. Subhanallah. Tak terawih cong. Punten, Mak bisa tak terawih. ya sampean lah pola. Kula gela niat saya terawih ya. Ken pas beda pengumuman, saya tak terawih tak oleh hairan jan. Ibu urung gula saya terawih ya. Ibangkan nih cong. Monte pada iya. Masyarakat deh melarat saya terawih ya. Baru beri pengumuman cakang kepi. Boleh kok heran cong. Masyarakat dia kapan lah di bulan pasah. Tak bisa sangka saya terawih. Padahal pagi cong kencen lebih aja daripada hairan. Ku tak lah biasa ngapa nih kau Ustad, biar mak ngak nganyar. Ya benida iya cong. Kelakuan tak bagus. Tak ini biasa. Kutu obe. Karena beda tak kataan. Kebiasaan itu belum tentu baik. Tapi kebaikan harus dibiasakan. Oleh 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini kekencur neraja. Sengke maki sengka. Usah aja kaca. Sekak dinto. Oke.